ole clear tu te in zavain atharin chibai kan bu leve ka cheu ole kan thria thewangin AMC in thlan pui sangni somni paruk kan ma chon tareng maya party tin ten candidate te anan puang nak naka tichuan tun tuma hian candidate te han thria chian le zual deuh nan chanchin tlang pui tlema zong han soite po train kan thria a tichuan tun tumbi ka tan chuan Mizo National Front MNF Party te candidate toy fel deuh hlekin I kan han tar chuak anga tiang hian party dang po rem chan dan ang zelin an chanchin kan chui theyang ang kan han chui chho zel don ani tichuan tuna MNF Party official candidate kan han puan tur te hi an chanchin hi an mani party lamina an buat sei ani chu kan han soi masa ani le tikhan wat rang wat number 1 atangin kan tranang masaberatan wat number 1 pu CL biak lu ani dur tlang ani branch OMA office bearer ni nate tin MPF local forum secretary ni nate lo chel to kauran lama chuan Sunday school puitling o Sunday school zirtir tu kumsom ni pasari te ni to bokani politics sa ero chuan mithar ani what number 2 nula kelal nun pui ani bong kon veng ani bong kon branch OMA executive committee member te tin branch OMA zai pol member te ni to no pang Sunday school zirtir tu te tin bong kon bial zai pol te bong kon ko ran masihi zai pol te poni thin bokani tichuan politics sa hiam ala dai thui vak big lo ni po hi what number 3 puke romoya ani ram hlun no tani ko ran lama chuan thuril tu te Sunday school puitling zirtir tu te ani tin finance committee member te BSI le TBZ lama hroi tu te ni tin village council local council member ni na te nei to tin IMC councillor te executive councillor te po alo ni to bok ani what number 4 nula ar lal nun thari nu nui rual hleng ani hi chinga veng ani ani hi chanchin neu hi anga khop maya national mental health program noya ril rulam harsatna tok te puina konga thale zung aseng nuala tin ambassador ani bokani heta hian ruihlo ngai en kol te tin ruihlo dole ruihlo ven na konga te po thana satakina tho tin zirtirna petu te zinga mi ani bokani chungba ka chon thisen petura midang te fuina nasatakin na athoka M6 malak na konga te nasatakia ma latu te ani tin chungba ka chuan National Health Mission noya healthy lifestyle ambassador ni na te nei boka ko ran le YML ma chuan no pante da tranga in mang active member kan ti ang chi kha ani tin aron larna ber hi model te ni tin actress te beauty pageant title ni na te anei kop nual maya chutiang chuan modeling lama sul nu le ma chop neu te po anei nuala hengba ka hian contribution kan tiang chi kongrang sangin aneya ani hi nula chuanom tak ani tin zoram mi pui thalai te po ina an hriat lar ani chungte chu ani soidon chuan ani chanchin hi soitur tam tak oma tikhan kan du tok deuh mai don ani what number 5 nula Dr. Abhishek van tluang puiral te ani hi chan mari aizol ani zirna lama bachelor of physiotherapy ani angin physiotherapist hi chan mari FC te aizol FC te tin zar kot BCA telo ni to tin physiotherapist na hi Cricket Association of Mizoram lo chel to bokani state coordinator National Cricket Academy BCC telo ni to hengba ka hian ni na neu thale zung han se na neu hi anei bok ani what number 6 tlangwal lal mangaya ren thlei ani hun thar veng ani hun thar OMA
senior advisor te tin ko ran puitling Sunday school zirtir tu te tin VC local council LC Trump kuana mangmeka Mizoram VC Association General Secretary tenito branch YMA hian kum sari zet mai roi tu te po lo ni to bokani MNF Party lama hian unit te block le headquarters te thalai roi tu ni na te po lo chel to tin MNF General Headquarters hian secretary ni lai ani bok ani Ward number 7 pu vanlal neya zema bok ani hi anvenga chuan section YMA te tin MZE te cultural club te badminton club te tin service society te ni na engemo ani kauran lama chuan kauran upa ani bial secretary senior ani chutiang chuan kauran le YMA lama a in mang na sale AMC corporator Trump khat ani Ward number 8 pu lalbiak thuama Amveng South branch YMA roi tu te ni to ani hi tin VC secretary te local council chairman te ni to boka tin zai lama te hian in manga ben rang te po alo tel to thin ani chanchin hi adang po soi tu no oma tikhan atlang pui chau kanan soi ri meidon ani Ward number 9 PB lal ompui chinga veng ani hi anomna chuan member MHEP member thatak ani tin drugs free foundation Mizoram member ani bokani kauran lama chuan puitling Sunday school zirtir tu te nilai zan thu pui hong tu te tin social front committee member ani ani hi AMC corporator Trump ni ani reserve seat mai baka general seat po tling to bok ani Ward number 10 pu lalrin mo yasai lo ani hi zo nuam veng ani MZA General Headquarters ni na rang lo chel to tin tak of war association le zo nuam YMA te branch roi tu ni na te tin sporting club roi tu ni na te po alo chel to ko rana hiam pavalai pola po ni na alo chel na sa hle to thina thuril tu ani tin zo nuam local council chairman te po ni to tuna hin MNF Party General Headquarters secretary nilai ani Ward number 11 P Varthanguri Sailo Cholmun ani anvenga chuan MHEP committee member ani tin MPF treasurer ani boka kauhrana puitling Sunday school zirtir tu ni na te tin nilai zan thupui hong tu ni na te achela ni na rang neu te anei te hi chu kanan soi thuilo menga ani po hi nu thatak ani ti te po in han soi taila kan soi sual om lo ve ti chuan Ward number 12 PC Vanlal Chanchin Moi Dinthar ani hi Dinthara chuan CICI Futsal Club nei tu ani MHEP Dinthar te Dinthar FC te tin sports subcommittee te committee member ani Mizoram Pangpar Zor Association president te ni tin local council member te po aloni to bok ani Ward number 13 pu lalfak zuala chen kwal ani vai vako nani branch YMA hun rei tak roi tu aloni to tin CEC member te po aloni to bok ani kauran lama chuan social front committee member te ani to ani hi AMC corporator nilai ani bokani Ward number 14 pu mingthan sang khatla ani hi anomna venga chuan branch YMA committee member te tin section YMA roi tu te polin to thina kauran lama chuan puitling Sunday school zirtir tu te tin KTP ani na chanvo rang te po alo chel to bok ani ti chuan BL KTP te po roi tu te po alo ni to ani tin MFA hian executive member te po ani Aizol FC chanvo poimo te alo chel nual to
tichuan sang ni som panga a national games sa Mizoram team champion trumin manager tepo alo ni to ani tin local council tepo thlan alo ni to bok ani. Ward number 15 pulal rin sang ani hi mau bok ani branch OMA hruai tu te ni to ko hrana tual upa ni na te tin Puitling Sunday School superintendent ni na te ne ya sarkar na rang avuana sericulture department secretary na tepo alo chel to ani. Ward number 16 Tlangwal Vanlal Machuana ani hi Bethlehem veng thlang ani branch OMA kumsom chuang hruai tu ani to tin KJP lama chuan branch le biala hruai tu tepo alo ni to politics lama ero chuan experience ala nei lo ani. Ward number 17 PC Rosang Pui Masangi Republic Veng ani hi kohran lama chuan kohran mei chepola chanvo rang ni na rang te ne ya tin sarkar na hian higher secondary school lecturer na te lo chel to tin Mizoram State Sport Council chanvo poimo tak depo alo nei to ani hi nu thatak zuan zang tak te poni tila kan soisual thui om love. Tichuan ward number 18 pu lalrin aren thlei tui khuat lang ani hi NGO lama chuan OMA le sport lama ni na rang te alo chel to tin India ayo in basketball and Q sport da te tel to national champion snooker te polo ni to ani. South Asia Basketball Championship sang ni som ni pakhata kham India tan gold medal alo la to ani. Ward number 19 Tlangwal Stephen Lalriat Puya ani hi kulikon ani NGO lama chuan OMA section hruai tu ni na te tin mission veng badminton club hruai tu te polo ni to tin badminton hian state champion te poni to tin junior le senior level loman te po alo dong nual to badminton lama hiam alu thuk ang reng viawa mizo zinga chuan chutiang chuan thale zung tam tak infiam na lam abikin badminton lama hiam ma alo la theitop alo chua to bok ani. Ole khang te kha an ni soidon chuan soitura thui viau maya tin kan soita ka khan ti sual pal emo azia sual pal lo puan sual pal te omani chuan comment section lama te lo soita zel mai ula chutiang chuan video hi ti sual pal te po om ve theya khatiang kha ti sual pal le engemo omani chuan lo soi mai ta ula tiang khan asiam thatna kan lo tar lang zel mai don nia ti chuan anni hi an tling angem tling lawangem ti chu nakina hunin ala hrilanga engponi sela theitop chu tran la turin du sakna sang ber kan han hlan ani kalome.